dance Driyanshi Vijay. Best sports person Sarvan Singha. Need presentation of Nagi iPhone lagi lower load. Mana tu? Macam ni cari butuh milo jauh tu lah tu kalau pergi jauh mana hal lekoi. Hello everyone, good morning. Ngasi ni vlog sidi morning tegi wena hawrani kai na dei chanu passing ngasi annual day le ba. Duga tan hawatana pani losale ma losana lore. Ma se nokning bawam tu hai ge ba. De ma se hujing ne moi se bus se kharo 11 da lak ni hai ga 11:30 matam se kitang phang ba sinai nu vlog se sum hawra ba ngasi se. Do ma se jing hala ke jo. Munu sala. Ala ma penguin cha do ri. Si se Saturday ni adu si ma school tattori kai na annual day gi function le ba mo gi. Ado mase kai mali yo masak du thopia gari mase ngasi se moi penguin cha do ri mana pam da ba do penguin cha ba gi magi dress set pne ba hojik se do masak ba blazer ni sali ni mucham tang mama mem jam hi good morning ta hi ko se good morning ai se like khoro mu bai ni ko moi se hana thagat khani 11 da do koi parents kai na pung 3:45 ki du lawai ado mase penguin nam pam ja da bana up to penguin dance to do ri the penguin ki dress ta jang han chi macha Arguing. मत करो ऐसे तेजी करो सर माँ की ड्रेस जी हंगी जो माय पेंगुइन तो नंगी है हेड गियर दूसरे पोस्ट चो हेड गियर दूसरे पोस्ट चो तेजी हलू से मैं आम दर चल आओ से चल ले Nico Maya. इस माँ से चल जी हंदो चल बोलो सोक से आई ना ने अंग तो ऑर्डर तो इन्हीं येलो कलर सोक से लो आए तो को येलो कलर की लेते थे ना ऑर्डर तो की बा जो मताचा ना गेरा उन्हागे थुंगरे सिरो तू मैं आमा की पेंगुइन Siapa kering ngom masaknya. Pada nak tahu nak satu kali ti betul tak? Se. Terjeng halus se. Orang mama pada nak video ni. ठीक है? और pada nak video ni se. तो हम यहाँ पे तो करो pada nak. लम्हेंगा नौ बत. लम्हें बस ना कहीं तो ने. मैं video में पागल है. ये थोड़ा चले था मैंने तेरे मासु जाओ गया दी disturb हो या उधर नशोन थम करे. से मामा मसम का happy रखे से. मोई बस लाख तो रे 11:30 तारे जा रहे ड्रामा तक तो हुआ फिर चलसी शॉप चलसी को मैं हम कोई मासे गेट पे उठी लोगे दुगो को मसक से कहीं मारी फिर तो मम्मा ने की कहीं तो ओके Penguin socks. Jadi ang ina si dia macam dia order tu mata cakap dengan one day delivery huआ तो size dia ahan की हुआ kids की हुआ जा रहे से like promo serbu Keren. Tadi sepeda tu lah mana? Mama orang kalau kata nak. Serbu bus lah aku tu mai tu. Se. Chalo. Bye. Bye baby. Bye. Bye. Makan tu mai terang jauh ni. Orang nak ni jauh. Di nusa jampai ayuk tadi lecin tu mani hai ngasai pi suram ba pi se kang di loksan ngrage horen chapa koi mu chatrom ni na thek ani मैं पीछे कॉल कर वाली चल बाथी रे जो मी चाक थोंगा कोई नाले से कोई जाबा चाक थों को बताओ रे थम गया नो लमेंग अनु से थबक सुबह हो लगे ना तो से पापा या चाची चो papaya caci papaya sih makin mana ada lo belum nih kutuan cakap ini tanda pagi no item na sam jam tak fajan jira hong de thong bacang ke sam fajan ke toga sam hana clip su thi bang ke to kaya thong do de to thok ko sing ma phang ya fajan lagi ko no kom to lao i to chi ni ha ro to puto mi he jong de
ꯑꯋꯥꯊꯕꯤ ꯃꯆꯦꯡ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯑꯋꯥꯊꯕꯤꯁꯦ ꯈꯥꯏꯔꯒ ꯆꯥꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯎꯅꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯞ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯐꯪꯗꯕ ꯎꯅꯨ ꯅꯪ ꯊꯥꯔꯛꯀꯅꯨꯅꯦ ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯂꯥꯔꯤꯃ ꯈꯔ ꯇꯥꯁꯜꯂꯗꯤ ꯃꯍꯥꯎꯗꯣ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ Mama. Hi guys. Hi guys. Uno mama ngata pama sadage ba Hi guys. Hi. Jadi pina kamera Tapi di back camera ni di jalo Tong no Dia kan no Ma'am cha na pala lore lu Lo jadi pek puja tawra banina yang thongdorage Oli sinje phengdoge duga chak thongage ai ngotagi em kumbra se iron chalage sije kumbra iron laga soyabin ama ngauraga de chak ki thong lore hawai si khara maka su ai na hujiki kumbra duga iron chalage tunga mor thaga sai gan chan lage huji kunna phutmina gi dob ne be Chalashi Mahan chapagi ready da lai khare bye bye cute munu makeup munu mama makeup jenge munu makeup wow beautiful khoi thunu beautiful Phajai ta thos lo I sleep lo gai cha bi jaw ba gai cha bi niam ho ho lang che di pare pai cha tu rocket putro rocket to win chalasi ai gai đi pai cha let's go let's go shipping guys no you go and ship cha ipora ke samagri ma'am chati cha munu bye munu mama la ke ma'am khoi thok le gari to nge hoje room dagi thok le hoje ta munu hi guys samta hi gro munu Hi guys. hi guys moi se program se 4 dagi hodune ha bana ba pung mari dagi ado 3:45 ta parents kuna mag lagna lei wai dugi khoi 3:30 tare do gari parking ama taw bada sum chap chari matam se lae do se mu cha cha nu ba do jawraga mu je khala ge ma'am da nagi iPhone dagi lo lo munu du Macam cha di butuh milo jauh tu itu kalau pergi jauh mana hal lekoi. Ini mangai lambi siga traffic le dia ada ganda macam hal. Jauh tu le dagi school jauh tu le. sekarang kali kanan lampu Jeng jeng ni dah. Acap pun memang pura lain. Macam jelep tu nak bagi nama lagi chips kali acap pun memang pura lain ni. Foreign water thakega du thakega. Tahu dah ni se program cantik tu jeng pangoi ni. Mapa nama la chala roi yang ngang le ho ge na hai ba doi na ngai te chau sai na pu lai ni ni pa du na su pu ro wai pu na ma la wai du gi chale jau do de khoi ma'am ai friend tu be lak ni lai ro gate number 1 đi chang ni na na si da cha ma'am phore ma penguin sa de do ma na ne ông de kare hai mi hama pa học cây hai mi hom ra Mami hore phani hoi be do nuok noi ma ai ma nuok noi Pura ba traffic jam yang se jauh do restaurant kan jauh do si point hai jen ba ga
Finally, giba map je gari kai park to di lap na park to raga do di kilometer am lap to di school mo lap to hoina. Boni. Ngai gari park to maga hoji khong na chali school dek building sin school je. Hoji khong na chapa lagi dore. Gari se parking sang na tong na mi me ama. Mi me am lap na chang ba hong na re. De ma pa ngal li kai. Hamang ga phang dab rang de. Jauh re school. Lo gitu. Good evening, ma'am. Good evening. Làm phải rất dài rồi mới mua gì. Ôi mà kem jam như nè. Mà mang cái phong rồi. Ra sai cho. Mày ăn mi kutin gì dùng nè. Lạc quá hồn rồi nè. Đến nữa. Wow. Mi mẹ em lạc này cái tao vào đi. वॉशरूम तो पूरा लाम ही नहीं हाँ चलो हाँ अपने सपनों का आशियाना तो हर कोई take this opportunity to introduce our chief guest. Moving to our next category, we will now present the appreciation awards for class 2. I request each student to please come on the stage as the category and their name is announced. Leadership quality Adya Jha, good oratory skills Shrinika Baranwal, art and craft Manvi, most obedient Fianshi Mehta, good in dance Suryansh, best sports person Hriday Sundriyal, neat presentation of work and handwriting Krishna, knowledge beyond text Nikshit Singh, well-groomed spick and span look Harshit Singh, all-rounder student Advika, best in academics Kalam Solanki. A huge round of applause dear parents for our achievers. Let's celebrate their achievement by giving them leadership quality Paira, good oratory skills Nandini Sharma, art and craft Danish Khan, 100% attendance Dashpreet Singh, most obedient Anisha Maurya, good in dance Riyanshi Vijay, best sports person Sarvan Singha, neat presentation of work and handwriting Naisha, knowledge beyond text Himanshu Sharma, well-groomed spick and span look Kapish Moga, all-rounder student Shorvi, best in academics Pavit Madhav. Let's join our hands together and give a good applause for all our achievers. Many congratulations. फोटो कापो Moving to the next class, second tulip. Leadership quality RV, good oratory skills Aksham Goyal, art and craft Vansh, most obedient Kavya Dangwal.